Hauzik aikoina leizariba mafam asi Impact TV gi office ki hek makha aikoi Kaisampat thong leiba sidani ngasi Charushi thauram asigidamak aikoi khongsanaba sem saba pumnamak loire aduga aikoina chatkadawriba mafam asi shu hauzik mak Instagram amadi Facebook na chingba social media platform singda thoin hena sensation leiba dugumba mafam amakhakni mayamna hairiba mafam asi aikoi chatke haiba matamda Imphal Mayoldagi oiragadi panglap lapna chaludragasu Mantripukhri Maikairomda kilometer Nipan yaude subnagi kilometer taret makai sumaina oigadra haina khanjai hairiba mafam ase mayamna Shosa kitchen hairaga hauzik family bu oirasu maru mapang oiragasu punna chatminabada hangout tawba yamna nungaiba mafam amakhak oigani thajai aduna mayam mafam asida chatlaga kari laibano haiba dusu punna yengminarurasi Mayam hauzik aikoi Shosa kitchen da leire mafam sida yaure aduga hek changakpa kanda mafam se yam nungaiba aduga ambience haitare yengnaba khotnaba akoibada leiri myam se yam nungai aduga maning sasu ching amakak oidoine asangaman ngaktane adudi mayam manungda muk changaga ngasi kari special oiba mathel sing leiribano kai hotnari thaurang tauramli haibado moi khoi punna yengminarurasi Mayam ngasi Shosa kitchen gi mathel sing se Saturday khuding gi buffet oina tawi haina su tawramme aduna mathel khuding makto plate se da loin mak yaure aduga mathang kai no haibadu su yengase aduga mahau su kamai tawi haibado adudo haizara age ngasi gi mathel sing se keno hawai thongba me yaure pork ka soibumga then chicken nga duga si se keno akhoi ngaring kha ngaubudo adudune adu ngaring kha je aina khanba kan si je alu mandeba squash to male aduga sida bean se boil ne aduga si sina keno hai achui salad hai ko menu da aduga sina things chutney amet po oidoine aduga dessert ta laddu aduga ngasai keno ai huzik laudi lawrak horen lawge haina keno ga ice tea ga adumaina ngasigi buffet gi menu se mai lei aduna kamai tawbuno charaga yenghage first hawai se yenge hedi horen keno hana chasalordi ai topa chaba su yararoi hawai ga se chaba ga su yar chăm chăm me hầu đi hầu
ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯂꯦꯗꯁꯦ ꯅꯄꯥꯛꯄꯤ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯊꯕꯤꯒ ꯅꯄꯥꯛꯄꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤꯌꯦ ꯅꯄꯥꯛꯄꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯂꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯤꯒ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯡꯁꯣꯏ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯇꯧꯋꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯏꯌꯦ ꯆꯠꯅꯤꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯁꯜꯂꯨꯔꯦ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯁꯥꯕ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯆꯥꯁꯜꯂꯨꯕꯩꯅꯦ ꯉꯥꯎꯒꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯉꯥꯁꯦ ꯔꯧ ꯊꯣꯡꯕ ꯔꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯉꯥꯒꯤ ꯇꯦꯁꯁꯦ ꯉꯥꯔꯤꯡꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯉꯥꯔꯤꯡꯈꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯥꯔꯤꯡꯈꯥꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯂꯨꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯂꯨꯗꯣ ꯄꯨꯡꯇꯣꯏ ꯑꯃ ꯊꯣꯠ ꯊꯣꯠ ꯂꯥꯎꯔꯗꯤ ꯃꯨꯜꯂꯗꯤ ꯄꯨꯡꯇꯣꯏ ꯇꯣꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯋꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯁ ꯃꯥꯜꯂꯨꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯁꯁꯤ ꯇꯣꯏꯒꯟꯗꯦ ꯁꯦꯞ ꯀꯥꯏꯒꯟꯗꯦꯗꯅ ꯉꯥꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯍꯩꯖꯥꯕꯗ ꯆꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯁꯇꯣ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯦꯁ ꯑꯃꯅꯦ ꯎꯏ ꯎꯏ ꯂꯥꯎꯋꯦ ꯉꯥꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯒ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯊꯣꯡꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯔꯒ ꯊꯣꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎꯅꯦ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯥ ꯊꯣꯡꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯟꯇ ꯔꯤꯆ ꯑꯣꯏꯖꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯨꯡꯒꯁꯦ ꯉꯥꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯃꯆꯜ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯆ ꯑꯣꯏꯖꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯏꯅꯐ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯆꯤꯛꯀꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯊꯥꯡꯖꯜꯂꯔꯣꯏꯒꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯧꯔꯨꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯅꯔꯔꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯍꯤ ꯂꯧꯔꯛꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯍꯤ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯧꯔꯨꯒꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯃꯦꯠꯄ ꯑꯁꯥꯕꯗꯣ ꯈꯨꯍꯥꯎ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯒꯦꯀꯣ ꯐꯖꯕꯗꯣ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯆꯥ ꯀꯧꯈꯤꯔꯣꯏ
pork taste chap chabi yamna ke haini thong me henjala ka da bong kai ba do aju su oi de ba yam kan ba su oi de chap chabi thot thot law ya manung da loin mak yam juicy ga oira ga chang ko do oi aduga soibum ha pe hai be wani soibum gi just hin ama khak tang ni phange ba aduga yam sen ba khot ba am ta taw de aduga pork ki kano se ga dum balance taw ki ba do magi ke hani khara greasy oi ba khara thau be ke myam duga soibum duga dum balance taw ki ba do mai na oi yam hawe pork chicken ani se yam he na hawe du nga ji ju khara di mai ma hause khara dum engon da interesting oi bi do kai gino hai kan da hana chaba hana akhoi na chaba nga gi taste do adu do oi de ba overall yam hawe adu di ma'am ji ma'am se loi chasal lage aduga kamai tawi haba do hire age and then last dessert sigisu si ma'am lower kan nan ta di nungai ro aduna dessert sigisu aroi bada kamai tawi haba do mu haizara age Ma'am, ay amaloi cha thokre si gai se ai cha ba ngamdre aduna dessert ka ngasai haba do aina lemon iced tea ga yawe na adu si se amuk try tawke yam hawe then dessert chu yenge ko yam hawe dessert sweet su aduga ice tea su yam hawe haidi kano tawba masano ina semam doi mala ina khan bagan si je khoina pack tawba haidi ready to make ma'am yo lidana adu dagi semba mande aduga khwai dagi haidi ngasai chaba su chaba ni adu khwai de hena nungai se mafam je yam thina nungai haidi asanga man ngasai first so aina dum haizaki dana ko aduna mayam jam cozy oi vibes ama oiraga winter dana hazik inguding jale aduna winter dana amuk hena di nungai ni na khalle kai gino hakanda nungsa ga yairaga dum chakchar su ya bai phibam ne ba aduga kai jingda kai haideno sise haro haidora khangde ai phajana khangdre ko desu ma'am tai dana ko haidi ucheki oira su makhon ga ma'am aduna yamna kam oina yam cozy oina adumaina chaba khotba lakpa da yam nungai ni and then hill station gumba daga like vacation chat pa dumaina ko aduda chabagi vibes amakhak phange aduga mahau jam authentic oi ba haidi yum da gumba semjabagi mahau gumba adumaina dum oi ba dumaina oi so mathangi akhoi gi Charushi program asida atopa topa mafam mayam ama explore tawjarakini mayam soidana ngai biramu anauba mafam amaga loina na amuk ka hanna lakjakini ngasi gi oina di mayam bye bye